menya impamvu abakire barushaho gukira n'abakene bakarushaho gukena kuri iyi si. Iyi ni inkuru ishobora kumvikana nk'umugani mu matwi ya benshi, ariko ni ukuri. Ibi byatangajwe mu binyamakuru bikomeye ku isi hafi ya byose, cyane cyane BBC, VOA, France 24, CNN, Sky News, Al Jazeera, SABC n'ibindi. Pandora Papers ni dokima hafi miliyoni 12 zari ibanga zageze hanze zihishura imitungo, guhunga imisoro ndetse hamwe na hamwe iyezandonke ku bantu bakize n'abanyembaraga ku isi. Abanyamakuru barenga 600 bo mu bihugu 117 bamaze amezi menshi bagenzura izo nyandiko zavuye ahantu 14 bashakagamo inkuru zatangazwa muri iki cyumweru. Izo dokima zabonywe na International Consortium of Investigative Journalists ICIJ ikorera i Washington DC. Imaze igihe ikorana n'ibinyamakuru 140 kuri ubu ubucukumbuzi bunini bwayo ku isi. Kuri ubu imaze igihe ikorana n'ibinyamakuru 140 kuri ubu ubucukumbuzi bunini bwayo ku isi. Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, twongeye kubasuhuza tubararikira abatarakora subscribe kwikora mukanda kunzogera kugira ngo ibiganiro duteguye bijye bihita bibageraho. Ni biki byavumbuwe muri Pandora Papers? Pandora Papers zigizwe na dokima miliyoni 3 n'igice, amafoto hafi miliyoni 3, emails zirenga miliyoni 1 n'inyandiko hafi 500 ziri muri Excel. Umwami wa Jordan yaguze imitungo muri Amerika na UK ya miliyoni 70 z'amapaundi akoresheje company zibanga afite. Ubucuruzi n'imitungo bihishe bya Perezida Azerbaijan n'umuryango we muri UK by'agaciro karenga miliyoni z'amapaundi 400. Minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Czech utaratangaje company z'ishoramari mu mahanga yakoresheje agura villa 2 mu Bufaransa. Turagaruka no ku muryango wa Perezida Uhuru Kenyatta umaze imyaka myinshi ukoresha rwihishwa company n'ibigo mu mahanga. Izo dokima zerekana ko abantu bakomeye ku isi barimo abanyapolitike barenga 330 bo mu bihugu 90 bakoresha company bashinze mu mahanga mu guhisha imitungo yabo. Mademoiselle Rashkim Kumar wo mu gihugu cyo muri Amerika, Global Financial Integrity, asobanura ko abo bantu bashobora kunyereza amafaranga akagera hanze bakayahisha, kenshi bifashishije company zitazwi neza benezo. Kuki company zo mu mahanga? Pandora Papers yerekana urusobe rwa company zashinzwe mu bihugu benezo bahishemo amafaranga n'imitungo. Urugero, umuntu ashobora kugira umutungo mu Bwongereza ariko biciye ku itsinda rya company ziri mu bindi bihugu by'amahanga. Ibyo bihugu by'amahanga aho byoroshye gushinga company, hari amategeko atuma bigorana kumenya ba nyirazo, cyangwa aho imisoro ku bigo mvamahanga iri hasi cyangwa hafi ya ntayo. Aho hantu ni ibihugu cyangwa uturere bahimba ijuru ry'imisoro cyangwa ibanga mu mategeko. Nta rutonde rurangiye rw'ahantu nk'aho ruhari, ariko hazwi cyane harimo ibirwa byo mu mahanga bigengwa n'Ubwongereza, ibirwa bya Cayman, British Virgin Island, kimwe n'ibihugu nk'Ubusuwisi na Singapore. Binyuranyije n'amategeko gukoresha ijuru ry'imisoro. Ibyuho mu mategeko yaho bituma mu buryo bwemewe n'amategeko abantu bahunga imisoro imwe bajyana amafaranga cyangwa bashinga company muri biriya bihugu, nubwo benshi biboneka nk'ibidakwiye. Hari izindi mpamvu zemewe n'amategeko zituma abantu bashyira amafaranga n'imitungo yabo mu bindi bihugu, nko kubinda abagizi ba nabi cyangwa kuko leta zidakomeye kandi zidatanga icyizere. Nubwo kugira imitungo mu mahanga ubwabyo bitabujijwe, gukoresha urunyurane rwa company zibanga mu gucuruza amafaranga n'imitungo ni uburyo nyabwo bwo guhisha ibyaha. Abanyapolitike bagiye basabwa kenshi gushyiraho amategeko atuma bitoroha guhunga imisoro, cyane cyane nyuma y'inyandiko nk'izi zasohotse mbere Panama Papers. Ariko Pandora Papers zerekana ko abantu bashinzwe guhagarika ibyo guhisha mu mahanga ari bo nyine babikora, bityo nta bushake buboneka bwo kubirangiza. Nk'uko bivugwa na Bwana Ril, byoroshye gute guhisha imari mu mahanga?
icyo uba ukeneye gusa ni ugushinga kampani muri kimwe mu bihugu bifite amategeko ayishira imitungo. Iyo kampani iba ifite izina gusa, nta bakozi cyangwa ibiro ikoreramo, gusa bisaba amafaranga. Ibigo byabizobereyemo birishyurwa ngo bishinge kandi bigenzure izo kampani ku bwawe. Ibyo bigo bitanga umwirondoro n'abayobora iyo kampani bake bahembwa, bigatuma ntawumenya nyiri iyo bizinesi w'ukuri. Imari ishwe mu mahanga ingana ite? Biragoye kuvuga ngo nangahe mu by'ukuri, ariko ibigereranyo bivuga ko ava nibura kuri tiriyari y'amadolari 5.6 kugera kuri tiriyari y'amadolari 32 nk'uko ICIG ibivuga. Ikigega cy'imari ku isi IMF cyavuze ko gukoresha biriya bihugu bita ijuru ry'imisoro bituma za leta ku isi zihomba arenga miliyari z'amadolari 600 y'imisoro buri mwaka. Mademoiselle Kumari avuga ko ibi bigira ingaruka kuri rubanda. Guhisha amafaranga bifite ingaruka zitaziguye ku buzima bwawe. Bigira ingaruka ku burezi buhabwa umwana wawe, kugeza ku buvuzi, kugira icumbi n'ibindi. Ugasanga abantu benshi basigaye inyuma mu mateka kubera ubukene. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi ushaka kutugezaho, waduhamagara kuri telefone 079 08 58 217. Niba ukunze iki kiganiro, kora share, like na subscribe, ibyiza biri imbere.